Dobar dan i dobrodošli u još jednom video. Danas ću vam pokazati kako skinuti Minecraft 0.14.0. Znam da je izašao već odavno, ali ja tek sad snimam, nisam ja kriv, nisam imao vremena. Trebalo bi se... Sjećate se šta kucamo? Ukucamo ako P, D, A, L, I, F, E. Sad čekamo dok meni učita, pošto meni spor telefon i vidite što nije bilo klipova duže vreme, ali nisam imao neku volju da snimam, nije mi se snimalo. Dobro, nema veze to. Bitno da vi sad možete da skinete ovo. Nadam se da će vam se svidjeti. U verziji je dodato dosta novih stvari, vi uđite pogledajte, ja ću vam reći sad samo neke dok meni učitava. Evo. Očitao mi ljudi. Ukucamo Minecraft. Dodati su dispenzeri i droperi, dodati su repeateri, komparatori, dodati su još, dodate da imate svoj survival inventory u kreativu, da možete da craftate u kreativu i tako neke stvari. Mi skinemo, samo ko čita. Tako neke stvari ću dodati. Dodati ću da možete da stavite glavu zombija ili creepera, čega god vi hoćete na glavu. Možete da stavite i pumpkine na glavu. Dodate su veštice, njihovo jaje od veštice. Dodate su i dodate su još, šta su još dodati ljudi, samo da se ne sjećam se baš najbolje. Dodati su ramovi za slike. Dodati su oni ramovi za predmet. I tu možete da stavite vaš mač, lopatu. Izvinite ako se čuje nešto u pozadini, ja sam tek sad ustao i svi moji ustali. I to je to. To što sam da kažem. Evo. Instaliramo se ili možda ne. Ne. Ljudi, uvijek se zeznem. Dobro, vidite, kliknite tu i instalirate. Kad instalirate tu, odete u podešavanje, u preuzimanje na podešavanje. Ne pojma šta se odradio, nebitno, evo ga to, čekaj. 0.14.0, kliknete tu. Idete samo ovako install, jer ja ne želim. I eto, to bi bilo to od ovog kratkog videa. Ostavite podršku, like, komentar i vidimo se.